Salhabe nyumur Amerike chisi chungje Antony Blinken Ukraine la pheb yoba theni ursu zenzu gozu bane sung kongi korgyo teng sumbati cha yobare. Korgyo dikabsu sinzi Zelensky da jente nambe kabla pargo ge nuba yagu thungi yobane lotop ge goya reji songdu. We are determined. Amerike keda nyamtu lane gyabgyo chegyu yen sinzi Biden ki sungbashin nganzu Ukraine na yongne Amerike gyabgyo yoba sewu so che yenchi songdu. Sinzi Zelensky kongi gegab tuzu kakshu na yudebe gabsu Amerike pyuri nam Ukraine la phebani gyabgyo yobe dalen chenpu reji songdu. Gyasa Kyiv Tagor ki sajar chisi chungji Blinken korgyo nane mami namla thukte tha Amerike Ukraine la trebe chunja namla sikshe nandu. Ukraine ki makbon shila chisi chungji Blinken ki We greatly admire and appreciate the courage. nganju sanzam sungma ki nubata loko la ngangju da iran shugu yu 대신 gyayong ki nyendoba chola ya tesun yenchi songdu. Amerike Ukraine la rongu dollar thebum chik sabon nandu sera chezam ki jesu yongda mebe korgyo tena yobare. Ukraine la gyabgyo chege manzu gegab chutang yobane Amerikani maro cheshe tenken ki gegab zoode cha yobare. Ukraine ki chisi lunche Dimitru Kuleba chisi chungji Blinken namni ki lendu sargo sera nang yobare la Gaza Kyiv ki McDonald tabde shela chusar penne shogo ngoma chwene Gaza Kyiv ki jirdan chowe nedan la gyulenandu.